aya basi aracari Sankara da Premier umva nyuma ya Mr Elisha akubwira ngo imbogo dutangira filime y'umwaka yiswe Blowback atagira ucikwa ya nyuma ya Mr Elisha. Okay, oh baby skia ya warabonye filime z'abajura nka Takers ukabona The Town udacikwa iyi cyangwa Army of Thieves udacikwa Blowback. Mr Elisha ati mwe soko y'urukundo burya mutwara buhoro buce nukuru kwiyengaro akwiyenye umutima wanje nukuru kwiyengaro arayikwiye koko ingoro arabyongeye wagukoraho gato skia yewe na mutimboto Beg imbogo umwana wayirica imbogo bahise Blowback Sankara da Premier nakubwiye Elisha yajaje Beg imbogo umwana wayirica ahembe yayarica Puri amaso yawe anwara hano nazi motema nangaye skia. Okay, kunde banaratwawe watwaye ubwenge bwanje sinzi uko nabigiranje. I know you like my affection. My affection is your addiction. Your addiction is my mission. Baby, nakubwira cyari Sankara da Premier kuva muri GT Business Group hatagira ucikwa. Time to party, time to the show. Nakubwira kari karabuze karaje ryajwe ribohora imitima ya benshi Sankara da Premier day to day city Samano writer byarakaze ahembe yayarica Beg imbogo umwana wayirica sio kanje kucatuzinduye astegariwe sasa hakuno giti yajuciye mu mwitozo gihugu cy'u Rwanda mu mahanga bayise Rebel Energy Whiskey tozo warimbanyije icyo kunywa cyongera ingufu n'akanyamuneza mu mubiri hose no Gashemere Business Group nika kugezaho mahanga muri Thailand skia mwitozo warimbanyije umwitozo aya atunya sanga mu mwitozo haje hakuna kabo gato uruzingo mpuzamahanga muri make muri size gakomeye kumagaye dore uruzingo araka imbere yije ya rufendeke na giti amasaha y'umwitozo tiyisha umuntu rufendeke arapfuye hagombera ni suku bateranya nk'umutoza muri Thailand uriteguye sawa nawe mudundane nk'abadunda baro aka urugamba giti versus rufendeke ku mitsi ye wajyaho nta mpamvu ko wajya ni imitsi buretse gato coach naje nari ariko simvira maho kambaza nka kwa Rebel Energy Whiskey ngarura gatage giti naje nkweregesha imbaraga si ibirayi Rebel irabikora akazi kose sasa gitara squata barazura userukira igihugu araka rufendeke boxi ringa gusa yevuganya giti imbaraga si ibirayi mureke abantu mwe bica ngo mwabuze aho mukoresha ibikoresho byose bya electronique kanze mbere ku mutekinisiye wabigize umwuga Salomo tekinisiye ku Kivumu ari Remera ruguye muri gare gatoya nako ruguru ya Feruje waba ufite ikibazo kuri smartphone ndetse n'izindi device electronique zitandukanye nka nimero zacu nazindi uhamagara tukagukemura ikibazo cyose waba ufite smartphone ndetse n'izindi device electronique zitandukanye nka radio, televiziyo ndetse n'izindi nyinshi ibyananiranye abikora nko guhumbya. Tubafite na accessoires nyinshi zitandukanye arizo Salomo tekinisiye screen protector,
Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Wari uzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu, dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etaje ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 bahise blowback amakini niyo tugiye gutangira kuri 0787 61 Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Mfunguzi assistant branding manager, branch manager, twamubona uburyo ki twafungura box course dukarito turimo amafaranga, amashanete, amazabu, ibintu nk'ibyo tugakokora nibe byose mu byibe nta kibazo. Yaba ari muri coffre fort mu makarito yandi muyatware. Ariko ivaris no bigaragara abaturage ntabwo bugeze bahinduka muri bank n'ibiri hanze nta cyahindutse, sibye ko amadisk yarari muri bank niyo bahinduye mu mashini ya bank. Ndashaka kumugabo witwa Mr. Cameron. I have some information for him. Mfite amakuru ye akeneye ajyanye n'iki. Something of his that was recently stolen. Ntari ibintu biyibwe muri iyi minsi. Sasa here ukuri wa mwava To Mr. Valenti. ndashaka wowe umuzanira ku ba Valentine. My client list is strictly confidential, Mr. Gibson. Yumva uburiya no umukiriya wanjye ku ruhande, nta nubwo ari umukiriya rusange, kandi ikindi nta nubwo napfa baratubaza nta bandi ni US Marine n'abandi bagiye batandukanye, ariko nyiri iyo boro nanjye ari marayimbaza nk'umwavuka. Niba munyeneye ko tudiringa ibyo mumenya byose mumenyeshe kugira bamenye buryo ki tuyenkomeza gukurikirana ikirego. And what's the holding company again? Argent Hagiye company itwe ngwiki International. Argent International. Have you heard of it? Mwegeze muyumva cyane? Probably read a recent write-up in the Wall Street Journal. Actually, no. Mwamuzi umuntu ari kwa muganga warashwe unatu zihomba zibwe n'imiryango yazo. You must have confused Argenti with some other less reputable company. Mwembwira ibintu bidahura, ndababwira namwe mu makuru kujya nayo dufatanye. I assure you. Ndakeka nukagenze bayitaga blowback yari Sankalada Premium. Mwumvaga abagiye mwakoze kuza murabeho n'abakunda cyane cyane ni muci kuzikurikira. Hasta la vista.